Nga nariyo si Apostol Pablo ana kay dili malaya ang ganti ang premyo nga giandam dili katong mga malaya nga mga butang. Kung dili ang giandam sa Dios alang sa budaog kinabuhing walay katapusan. Amen. Kinabuhing walay katapusan ang giandam sa atong Dios. Nga sa ato pa dili nato yaga-yagaan o di nato kanang murag relax lang kaito sa atong pag-apil, no? Dunay daghang mga Christian nga gana-gana lang. Simbalag ganahan. Amen. Dili gyud tinud-anay. Hallelujah ang ilang pagpaningkamot. So makaingon ta nga dili gyud seryoso. Amen. Hallelujah ang ilang pag-apil sa bangga. Wala nila gitagaag importansya ang price ang premyo giandam sa atong Ginoo. Dili ba ta interesado? Kinabuhing walay katapusan, dili ba ta interesado? Interesado. Ha? Maunay price, maunay premyo nga giandam sa atong buhing Dios kung mudaog ta. Amen. Kung mudaog ta sa lumba, maunay premyo. Hallelujah. Walay ikabayad nga kantidad. Walay ikabugtig nga gidakon sa kantidad ang pwede nato ibayad aron makuha nato na. Amen. Amen. Hallelujah. Una nga murag ka nang gi-remind ta sa Ginoo. Kini nga tuig, okay. Nakalampusan, nakalabang ta, pero naapay laing tuig yun. Amen. Mintras naapa ang kinabuhi, kada tuig. Hallelujah. Kinanglan maningkamot ta nga makalampos. Kinanglan maningkamot ta nga makalabang. Hallelujah. Tungod kay ang kalaban dili pud basta-basta. Double time pud ang kaaway mga igsoon. Natuotar ka nang mudo lang yawa sa imuha nga naisungay. Dili siya mudul sa inyuha nga naisungay. Mudul sa inyuha nga pula kayo sa dudex. Amen. Mudul lang yawa sa inyuha nga walay tabon ang puso. Mudul lang yawa sa inyuha nga basta. Di na lang nato isugot. Basta kayo nga alang paagi sa yawa, no? Para mapitik ta. Hallelujah. Sa mga babae,